I ćao ljudi, ja sam Slađana, vi gledate novu epizodu i danas snimamo Clash Royale. Kao što vidite, dobio sam tu Magical Chest. To je tačno... To je ova borba. Ovo je bio draft. Ova borba. Evo, sad ćemo ju pregledat. Ubrzat ćemo jednu. Inače, ušao sam u arenu 7. Znači, ljudi minioni su prejaki. Pogledajte što smo uradili sa towera. Tu sam stavio Witch, Valkyru. On je tu tornado. Meto. Tu ćemo staviti uglu. I tu nikako nisam mogao dodirnuti tower. Ko je to vidi? Ali je zato Baby Dragon tu. Ste vidjeli? I tako je bio cijelu borbu. Ja mislim. Tu je bilo pisao. Inače, 7. sam snimat 7 minuta, pošto ponestalo mi je rama, trebam izbrisat video. Nemam crown. Da je to, i tu sam dobio Magical Chest. Da ljudi, tu sam dobio Magical Chest. I nadam se legendarno. Što ja u njem dobio? A što sam vam očuo kad sam imao i tam? Evo, vam odigra friendly. Odmah sam ušao u friendly. Najobičniji. Freaking friendly battle. Battle. Oh, battle. Battle. Foxik, ispao mi je telefon. To će biti zatrljati. Nadam se legendarno iz Magicla. Poželite mi sreću, inače to ću u ponedjeljak otvoriti kad bude i ovaj drag. Clan chest. Tako da... Vat noob. Koji je lik noob. Još bi volio da ovako igraju ovi likovi za trofeje. Da su volki noobovi. Inače ovo riješe sam strijele. Osim Witch. Tako da... Neću friendly, hoću draft. Draft. Uđi u draft. Ok. Poison. Prošli put sam izabrao Rocket i... Elektroviziju. Ako izabram... Ma elektroviz. Nadam se da mi je dao minion hood. Zamislite ljudi, dao mi je minion hood. Rosice.
koliko treba. Jedan hit. Ok, Barbarian. Bam. Bam, bam, bam. Bam, nemate, bam, nema vas. Nemate. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Princess. Bam, bam, bam. Gledajte ljudi šta ga je. Bam. Ne liče nubsi. Jedino dobro što je bacio raketu. Evo, koliko će poison skint? Po 30, ali... Zamislite ljudi, da ovdje kad je double eliksir, ovdje od početka runde double eliksir. I još kad krene ono ispod minute, da ima triple eliksir. Zamislite to, vrat. To bilo... Jedino što bi je malo skupte. Ovo Q. Inače, ovdje sam osvojio jednu pobjedu. Mogao sam ući, ali sam